Oromoo gooti, uummata keenya gooti, gandaa akkanaatti bakka akkanaatti gama barnootaati, gama diinagdeeti, gama nageenyaati, gama fayyaati, takka lama sadii dhiisi. Gadi bahii fari rakkoon hin jiru. Garuu osoo waa takka nargin uummata keenya madaayaa jiru irratti soo itti firfirsuuni rabbi biratti illee nama biratti illee namni keenya biyya alaa maaliif dhufe ga'eetti biraama. Nama keenya akka usu nuututti mee bara. Nama dhageessanii bara. Gosa guddaa barsan jiru. Akkama baala keenyaa sun banaan. I know these people. Isiniin beekaa bara. Asii kaasee hanga jaallatti, hanga mooyyaaletti, hanga beekitti uffatanii beeku. Duraatti yoo inni qorate waggoota lamaan biyya kun ilaaltu immoo keessa deemee jira. Uummata nama dhabu uummanni. Hidha hoggaan bahu akkana Oromoon deemu. Nagaa hoggaan hin ta'u ammoo gadi akkana nagaa hin jedhu kaasee kan kuchiinaa jettan. Haa deemu. Naannoo ta'u wal lolle garuu gaddeessu. Ulfaata ammaa uummanni hoggana isaa dhaga'u. Uummanni isin kijibu waan isin gammachiisu isinitti qotin jiru. Isinitti qotaa seeru qaabililaa hin jiru. Garuu bagana dhageessu. Waan neemusa hin gana garuu abbufeessa. We need to plan. We need to re-energize. We need to refuel. Akkasii qabaan. Ukkoon haasaa keenya siigan hoggana keenya daaraa godhan deemnee jaaruu qabna. Warreen siinjee. Bikalaa kandeetu osoo mataan miilaa jiru osoo miilli qoqolaa jiru absoo wal'aansoo osoo deemee lafaa godhan amma fayyifanne ijaarree jirra jechuudha. Ammoo qoqola qophii namni keenya akka biyya alaa facallisee hundagee jallis. Bakka jallisanii bakka haala galfattaniis waggaa meeqa osoo addaan nahin absaa turtan. Ammoo haala galfattanii sumni sirra gurru xiqqeessee amma walirra kaa'attanii itti deeminaa jechuudha. Amma gara si deemu. Wae empire tu sebut empire kata-kata tiga mu pala tadi kata-kata tiga mu sih one side does not fit all. Itu kan juga segi motor the state. Aki tijaran ke nida kamu, aki bisnis nida kamu. Nida anggap mah segi Ethiopia turun nurut gaya cara tiga musisi turun aku bukan bangga. I know this was counter to nationalism. Garuan singkari, wahana singkari unveil. Isi gambachi ulanjo. Sirna the state. Ano saya dekat kamu. Moduma bukan sirna moduma. Agar mami the state has to continue. State Ethiopia akka timbul, hale timbul, sirne timbul, namai timbul, chasai timbul. Hoya hoga jijira hoga, no doubt. State ini cinnam ada orang garu. Ini kijimin Oromiya ni jiratu, Amara ni jiratu, Tigray. Wah Tigray kaya dia muncul lah. Mari ni, where the state was built. Local state, mau dia jiratu mana ni muncul. Aku orang aku orang tu. Hari state ni muncul apa? Resource juga memang sebenarnya sentral tu apa? Irragen tu. Walaupun masih ada, tapi saya kira sementara orang kalau sudah berhenti dia. Kita lembaga kali berhenti, orang detail berhenti kita ni kerja. Irra batu sintau, domnya di boleh tu sintau. So, state Ethiopia reform, no saya dah tahu, the state, orang boleh zaman ini semua EVJ kan, state Ethiopia protect buat tugi, reform buat juga. Ada orang balah amat Ethiopia protect orang yang baru, tugi ni lah, sendiri. Ada orang apa tu? Ama tiga स्वतंत्र नहीं आराम में जीऊंगा वो आला दुनिया लो मिल पाओ ये नीलोनिया बोल रहे हैं तो कहाँ दुनिया जीऊँ सुपर पावर अमेरिका इतना यहाँ कचाई का बंदे इतना बोल रहे हैं तब
Sama kan middle power dia orang kaya kamu nano kayaknya kan itu kok. Libya berada, Islam berada, dia mau berada. Di Rusi sirna biya di nama apa aja? Mana dia berada? Orang lagi kalau kau dah sudah Indah bisa ni. Array वो जला देने जाएंगे array वो जला देने जाएंगे वो तो यार बानी आ रहे इधर बाबा ने जरा उनको कहेंगे इसी नहीं करेंगे तुझे ये तुझे देखो या आसान बनाने की है यस बोले नहीं करते कुछ यस हम अफसोस जब भी बोलूं हम लोग बोलते हैं तो नहीं करता होती है मान लीजिए galu juga boleh nak buat apa dia? Wani boleh ada apa sama kau dah? Seni abad, malu orang ada lagi orang galu bisa gari gari dia mereka. Nanti kayak boleh jadi pemulai. Bukan di neraka jadi jangan makan sudah bukan. Mana akan dia mereka ni? Gale dua tahun. Orang dia ni malu orang ni. Abo, anda sih orang legal je. Abo di dalam, orang je kamu bisa nak jual tadi jadi legal je. Ada situ aja kita gale. Arab pun boleh wajib. Kalau pasal berkat je apa je gala je. Jadi, ini semua. Bahaya mungkin saya terbaik. Garumo, jadi untuk orang kena akan tinggal. Omaran ne ugan katalah di kena pun bermu kalah dia ni praktek ni macam ni. Kata ki kalau seperti ni, orang kerja, mana kerja? Baki orang orang ni jadi. Ajar kerja tidak itu. Anda kam nanti kita dalem mereka. Orang kan hari kita tu. Orang juga bukan kita dalem juga kita. Negara itu tu apa kasar ni? Kita kita history kita. Nanti kita gagal. Nama wajib agar siapa? Wajib agar siapa? Rating bo. Kalau orang jadi kita kita dia. Ini kalau sejarah. Wah ada lokal dia mungkin ya. Agar dia orang negara ini diri lagi, diri jadi, diri boleh, ini masih ni. Juga orang boleh, orang boleh, mana buka kerja ni, buka apa apa ni, no. Bukti tanda orang boleh, gawa kian dah. Gawa orang bukan dia dia terke, nanti kerja. Jangan jadi mama. Gawa minta dalam belakang, kalau nak kerja, sini belakang. Jalan dia, ini work electrika, ada belakang atas jalan ini kan bisa. Gawa jalan itu. Gawa tu punya kerja dia mungkin. Kau barang nanti kerja. Kau minta kerja. Ini masih gawa mungkin. Gawa mesti ya, apa kalau jauh nanti, lalu siapa itu? Bukti danda kecerahan. Orang danda itu iu mesti. Oji sama oji dia. Oh, bukti jadi sakti saya apa? Oji tu lara itu. Negara tu lara apa apa? Bodi secara kesimpulan dua berapa? Berapa sahaja itu. Bodi dalam. Ada yang tahu. Mana mereka yang yang ini mana sih? Look, Islam lalu tu, Islam ini lalu. Ini yang ada orang lalu itu yang ini mana terlalu. Aku yang lalu, foreign master. Abi yang dicoba ni, berjalan 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 apa tu? Ia politika, discourse, muawi discourse di mana? Thara anbal ta
የአየር ቦታውን ዶሚኔት እንዲያደርግ ማድረግ ነው። ፖለቲካል ዲስኮርስ እንገደለ ከሌላ ያደረገው ኦሮሞ ያደረገ አማራ ያደረገ ተናበቶ ይመጣባ ተራወሬ ኖ እኔ ማድረግ ፈልገው ነው ግልጽ ሆነ የሐሜት ሳይሆን ግልጽ ሆነ ፎረም ነው እየፈጠሩ ሁላችሁ እኔ ባለውበት ስቴት ተጋባችሁ የፈለጋችሁ መጠየቅ የፈለጋችሁ መናገር እኔ እስካለሁ ድረስ ማንም አያስላችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ለኔ ወገን አማራ ተቃውሞ የአማራ አማራ ተቃውሞ የትግራይ አማራ ተቃውሞ ወደ ስድብና ወደ ማጣላት የቡድን ማጣላት እስካልተሄደ ድረስ I am here to give you an opportunity በሀሜት አገር አይገነባም በሹክሹክታ አገር አይገነባም ሀገር በክርክር በድርድር በውድድር በገሃዳዊ ውድድርና ክርክር ሀገር ይገነባልና ፎረም የከፈቱ ያለው መጥተህ ስለተሳተፍ በጣም ነው የማመሰግነው የወረሳቸው ጥያቄ ስመለስ ኢትዮጵያን እናድን ቃል ያልኩ እንደ ኦሮምኛ መልሼ ነው ነው ብላ ባይለው ኢትዮጵያ ኢምፓየርነት ኢትዮጵያ ካልፈረሰች ኢምፓየር ደግሞ ካልፈረሰ በስተቀር የህዝቦች መብት አይከበርም ማለት ነው። እሱ አንዱ ነው። ይሄ ፐርስፔክቲቭ የኢትዮጵያዊ ፐርስፔክቲቭ መሆን ነው። አንተ ደግሞ ህዝብ በጣም ተከባብሮ ኢትዮጵያዊ የሚል አቋም የለም ምን ይሻላል? ይሄን ያንተም ፐርስፔክቲቭ ነው። አንድ አመለካከት በኢትዮጵያ ማቆም ይችላል። በጣም ተከባበልን የሚልና አይ አይበቃም ሁለቱ ከአንድ አገር ዜጎች ይመጣው ሁለቱም ደግሞ ከመቆርቆር የመጣ እነዚህ ሁለት ሀሳቦች ማስታረቂያ ያስፈልጋል። ለሱ በኦሮሚያ መለሱ ላተረስና ኢትዮጵያ የስቴት ቢልዲንግ የሀገር መንግስቱ ግንባታ በጣም ለማስፋፋት ነበር። ስቴት ቢልዲንግ ነበር ወደ ኔሽን ቢልዲንግ ባይሰራች ጀመረ። እሱም ተጨናገፈ ግጭቱ ገባን ቆና መጣ ለመለስ መጡ ፌደራሊዝም ስራ ለማዋል ፈለጉ ግን ከአምባገነን ስራ ጋር አያያዙ ፌደራሊዝም ኢንቲግሬሽን መፍጠር ነበር የባሰ አገራት ፍራግመንትና ሰርቲፊኬት የሆነ ማህበረሰብ ፈጠሩ አብይ መጣና ዲሞክራሲያዊ ማድረግ ሲገባው ኦልሬዲ የተወጠረውን በማፈንዳት የህዝቦችን መብት በመመለስ አንድነታቸው ማጠናከሩ ቀርቶ የሀገረ መንግስቱ ግድ ነው ግንዱ ገዛገዘ አብይ የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግን እንደ ምስጥ ይበሉ እኛ እኮ ስንታገል መለስ ስንታገል የመለስን አካባቢ የታገለው እንጂ ኢትዮጵያ ሀገር ነበር። አሁን የሚያስፈራኝ ኢትዮጵያ እናድርስን መፈክር አይደለም ዘርጥቄ ብናገር በሴኪሪቲው መስክ በኢኮኖሚው መስክ በዲፕሎማሲው መስክ ያለው ውድቀት ዘርዝሬው ብናገር የባሰ ሀገሪቷን ለሌላ አደጋ ዘርጋጋሉ ማለት ነው። I don't speak without that. I don't speak without focus. ስለዚህ የእናድን ነው መጀመሪያ ችግር ውስጥ እንዳለ ወረዳ ሁሉም ያገኙ ዜጎችና ህዝቦች የዚህ ሀገረ መንግስት ቀጣይነት አስፈላጊ መሆኑን ወብራባው ተብያለሁ ማለት ነው። የኢትዮጵያ መንግስታት እስካሁን ያለው ሀገረ መንግስቱን ተጠቅሞ ጉዳት አድርሰዋል። መገነጣጠል ግን የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት መፍረስ ግን ለሁሉም ህዝቦች ከፍተኛ አደጋ ነው። ይሄን በያዘበት ለዚህ ብሎ መናገር ወንዴ ይጠይቃል ወዳጅ በቂታስ ቢሰይ አሁን ያለው ኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ተፈረሰ አማራን ኦሮሚያን ትግራይን እንዲባል አይመሰረትም ወንዴ ከፎቅ ላይ እንደተወረወረ ጀበና ብትጥራችሁ ነው ሀገረ መንግስቱ ያው ይወጣል ነበር ዳስቴ እንዴት መሰረት ነው አንደኛ የስቴቱን አስፈላጊነት ላይ በተዋመነ ተቀበለ continuity of the state is essential ስቴቱ ከሌለ የመኮይ ጉዳይ የሁሉ ጉዳይ የትሞታ ይደርሳል ይሄ ከማሞ በኋላ እንደዚህ ነው የሚለው ሁላችን የበለጠ አንድነትና የተጠናከረ ማዕከላዊ መንግስት ያስፈልጋል የሚለው አይ ሞር አውቶኖሚ ያስፈልጋል የሚለው የዛ ሀገር ዜጋና
የዛሬ ሼርሆልደር መሆኑን ተቀበለ ነፍስና ጉልበትን ከገበያው አስወጥተን የአበቡስ ፖለቲካ ትተን በጠረጴዛ ዙሪያ በመከራከር በመደራደር አስፈላጊ ሆኖ በመወዳደር የሀሳብ ገበያውን በማስፋት ሀገር ወደ ማዳን እንችላለን ማለት ነው።